Lasuka lahlala umthandeni SK-ke laphana-ke elokhu eputshuze njalo-ke izingoma zakhe-ke zika-2026-ke laphana-ke okuzobe kuyi-albhamu-ke Indlaba Eyiphika-ke laphana-ke njengoba-ke wake wakuveza lokhu na-before ukuthi-ke Indlaba Eyiphika 2026 uselokhu-ke eziputshuzile-ke lezi ngoma. Sikhumbule zaqala ukuputshuka laphana-ke kuyidande eJulayi-ke njengoba-ke nayizolo-ke aphinde wenze esifanayo-ke laphana-ke wabhala-ke enye yey'ngoma zakhe-ke laphana-ke esikholwa ukuthi ingoma entsha-ke ezobe ikhona ey'ngomeni zakulo nyaka ka-2026. Bafowethu sicela nje ukubingelela abantu abaqala ukusijona leli khasi, sicela bangakhohlwa-ke ukucindezela ibhathini lika-subscribe baphinde balike lama-video-ke esinenzela wona. Le ngoma ime kanje ithi-ke ngwazama-ke ngokunye ngoba ngesibhamu angeke laphana kwasefaka i-emoji-ke ye-CD kanjalo negitha okumele isiginqike laphana-ke okuyingoma bafowethu lena-ke sikholwa ukuthi-ke izoba khona. Siyakhumbula nakwamanye ama-post-ke awenzile ku-TikTok-ke laphana-ke uke wakhuluma ngale ngoma eyixoxa nje esayixoxa-ke laphana-ke okukhombisa ngokusobala-ke ukuthi-ke lento ikhona ngampela-ke emzweni yakhe-ke. Le ngoma-ke abantu abaningi-ke bathande kakhulu-ke ngendlela-ke umthandeni esimazi ngayo-ke ukuthi-ke uma eza-ke kulezi ngoma ey'kanjalo-ke ugijima kanjani-ke. Siyakhumbula-ke ukuthi-ke uke wakhipha nangonyaka ophelile-ke laphana-ke ekhipha-ke uFront City-ke laphana-ke okuzingoma ezayenza umlando ongakaze ube khona endimeni kaMaskandi ukuthi ebamba number 1 uma-trending song, waphinde wayibamba number 2, waphinde futhi wayibamba number 3 number 4 ngokunjalo-ke laphana-ke. Lezi ngoma zenza umlando-ke ithe senza umlando-ke zase ziyaphuma-ke ku-YouTube-ke zaphinde zabuya-ke sey'buya-ke emva kwesikhashanyana impela-ke esiqede iviki-ke nensukonyana-ke laphana-ke. Kodwa-ke asithembe ukuthi kule game-ke kuzokwenzeka okuhle kodwa njengoba-ke eqalile eputshuza. Bafowethu asidibane kwezinye.